Nangempela sesiphinde sabuyela kwesimanzonzo noma-ke sibuya ngendaba engamnandi ney'ndaba engajwayeleki ezenzeka nsuku zaphuma koda akujwayeleki. La ey'nkundleni zokuxhumana uKhuzani Mfowapungose usememezelile ukuthi ugogo wakhe wasekhaya komama ekuyena ubesesele yedwa usendlulile emhlabeni. Ushilo ukuthi bekade ekhuluma naye nje ngeSabatha embuza impilo. Kade etshena uKhuzani ukuthi buya phela eGoli. Usuyoze ufele eGoli ngoba ngathi uKhuzani benomkhuhlane omncane. Wasethi uKhuzani hhayi ngizoba right gogo. Wasethi ugogo futhi esodwa uma ngaphathami ubothumela imoto phela ngiye kodokotela ngathi angizizwa kahle. Uthe uKhuzani bese ethumela ngoLwesibili imoto kodwa uthe namhlanje usevuke ngendaba ukuthi ugogo wakhe akasekho emhlabeni. Iy'ndaba impela lezi engekho mnandi siyaduduza emndenini wakwaPungose nasemndenini osondele noKhuzani nabathandi nje bomculo wokana ngoba sesila emculweni sesifana nomuntu ezala umama munye ngoba sesiwumndeni. Siyakhumbula futhi eBhayibhelini khona ivesi ngicabanga uJona 4 uvesi 6 uyasho ukuthi uJona wayethunyelwa ezweni uma ngikhumbula kahle ngathi laseTalashishi. Kwakuyizwe lomile leliya. uJona uthe masebona ukuthi komile ube esezenzela into esamkhukhu ezama ukufihla ikhanda ngoba lalibalele ngekho hlahla. Uthe kusenjalo uNkulunkulu wambona ukuthi uJona uswele wasemupha isihlahla ngey'nsuku nje ezimbalwa saba sikhulu isihlahla. Uthe sejabula uJona ebonga amandla kaNkulunkulu. Kuthe senjalo uNkulunkulu futhi yena uNkulunkulu wathumela umuhlwa ukuthi udle lesi sihlahla lesi ebesakhele uJona. Uthe futhi ngakusasa sethumela umoya omkhulu wasiphephula lesihlahla sawa. Uthe uJona uNkulunkulu ngathi bese ngijabule kangaka ngokungipha isihlahla siyangiphuca futhi manje. Wasethi uNkulunkulu Jona uyakhumbula ukuthi lesi sihlahla lesi kade ukuso bengisinikwe yimi futhi mase ngisithatha akulona icala lelo ngoba ngithatha into yami. Nalapha-ke kugogo kaKhuzani lawo mazwi esimphelezela ngawo sithi bewumuthi lo besiphiwe uJehova. Mase uthatha futhi uJehova sizobonga khona lokho ngoba uJehova ubesiphile wahlala wakhulisa uKhuzani waze abamngaka. Sithi alale ngokucoloko ugogo kaKhuzani aze amsibekele uKhuzani lapha khona noma esaphila uKhuzani kodwa ahlale emembethe njalo ugogo wakhe njengoba kade emembethe nasemhlabeni. Kwesimanzonzo sithi akalale kahle ugogo kaKhuzani. Ngamanje nje sengiyeke umkhumbule ngazo lezi ingoma zakhe. Bese ngiyivula sengikhalisa. Manje sengibuye ngimkhumbule nansi indlu seyenzi. Osengenzeleyo. Akakhohliwe impela. Ngoba ungenzela noma yini. Ngisho imali uyanginika.